Bia Kamal Nuer Newsroom Bia Kamal Nuer TV Joe Banalade breaking news Michi talk kam Jan Karodian and Dor Mishal ke Luach Jang kana Dorodian Mishal ke Jalwau Chikur Michi talk no kor Guadeshawa and Tamachikur Mosha winner canating wanted chilu Jen Gorman go Benung Yagwasame go de Corneling Agua and Jang Karodian Tangos la kona gujin o jang chicken yinkaro baranta men yinkan karo de jen jomo goro banyu aka yakelo ne mi jira ma jidit Nuer TV goro jen o de jen waka ne ko kien ko bi kon koro toge re wije me kanir kon la jang ban je kuleling ban jo dan le ro gwa ban je linka ta dan che toke je ko de kon lat karo dien re duar jande ko na ngach ngai ko na gwa no doran te ke ter mu tok tin kam dan ka jang so mete mi toke ban je nongro dan ba ka ta dan che toge je no Kenya men go ready yana ladien nyane de ko ken nyok der andere charle ja kungi pin ko no be channel be ko nang niam chuje pero bono jin bi channel bi support no ka joma chalat gwaseme en kur cha talk ka woje chal ke Thok East County ere which ka dor jane kum ja togo wacha ne jen bakal wide raw chekanak 62 people ti chilliw jen bakal wide raw ka jang Mugin jen bakal wira ko ne dum wana long ne jen bakal wira shi galure ko mo no mo mi chituok no ko mo tuok ne ka chang ndang ro badak chang ndang ro bangwan ka jen pai de pai wa no shu me ne chang jen ndang diok chituok bo entame ke full report dan cha nung ngoda ban wa termo jatin man tama bat ci pegne ne ngona ilu ci jen bakal wira raw shi kana shu kane jandang diok ide bakel te teka bot kambien kan jang korodien na mone mi choda lad me goro de kondi ala ngach ere wuje mo mi ci ko twoktina wane ti chopke kindi janang diok ci korodien bar ka kwi kor dana ci twok ko kor ci dite lonka ngai kone kor mayni barna rodien so jen mu kuyel na nen tama tidek teten ka ere nen jen bakel wire raw ka raja dana shala da wa riudien ne jandang raw yes riudien ka wun ne jandang raw redien wakaman jandang do bakar ga ne ta ka bot dit an gwa dana to ka tinin kore mo dor mishale wunyek akok payam ka dor dien mishal ga pa bong ken mo dien mishal ga la tiep wun lit payam ken go ta konen to ga tatin ka tugdol dang raw ken tin kontin yin luat jang ken jalwaw community ka Thok East County ken it konen shirum tin na ka rodien dor janin winimi ci kume la kume dien ka kume jani ci lode ci jega long ka manan shoda lat jet loy dien no ngum nyen jang ka je ke ngum nak jang rodien ka je ken ke bizu gwad man nakan kon right ken jang barai na we jeka ka kam ngro nak rodien mu dien mi cha nyo lat gwaseme ko je na me cha welung cha reng ni je na la Thok okay ko rek chalat gwaseme na tragic domestic incident linked to ongoing communal clash man talk tong mi le ga gwa be ku ne to engli kamana ngen gor ka je a source speaking to Lion Young Voice Media this morning has confirmed that a man from Jalwau, specifically from the Ador section, which has been in conflict with the Pan Jwaj faction, shot and killed his wife last night. Garmichi check the chejenak ko ran duarami ko gando dang rotin kontin tin yin wan nega check the ko ran duaran dan yin kaka. According to the source, the motive behind the murder was rooted in internal clan tension. The woman originally from Pan Jwaj clan, which has been fighting alongside the Luat Jang community against the Jalwau. Her husband, however, was from Jalwau Pakech clan. The victim had reportedly been crying helplessly mourning the death of her father-in-law, who was killed by the previous day during violent clashes between the Jalwau and Luat Jang community. She got killed by her husband as a revenge for his perished father. Authority have not yet released an official statement on the incident. Mugiyana me ngwada me rama me nakeje ko jen isha gwan sha jenak ka shega mo tike ke la shega mo jen ko te she man ko ni kujimi ko nyini community ndangro wa ngwada mo chu shega yu kan chu nak rama kwingo rama mo shek mi she kwen cha part of you mi jen ta jani no mo cha jek ka culture a chankile la culture bo ramishi abte kel cha kwen cham kel cha ta gad kel cha rekel chide lo go menega je ka janora tien kel
kuj ngwani namo na me mi ci gana lat kamari ka dan ci tuwre wujin wi mi jena dana chala de jang na mon go ci ne jen bakkel de rew ci ka lew re ko mo ka ne jen dang de bakkel ati tik bot ka de jen dang rew te mo lammen re nen ko ne ci lew so ari gana me becce long mi becc you know letter dia de ko nin gwas men me gorno banyo ko non ye yo ko gwas nana beben bat ci tem bat beje lar yim nana to raji chalat gwas me chalado dong de potkang kena dr yang machar dong de kalun de ka barar ko chalado te ji gate de wo ka juba kena Africa Union de ko won winami te ko dol le dul ka juba go jen wo dong de dr yang machar kene potkang dong de kamrar ko de ka barar for the first time ko de naw dol katin ko na lat Carodian logi ke jen wo dera jen pay me la pay bakele ci kono tenani kwale kujen wo dong da jen jogo be but I don't know but chala ne jen no so but all the detail baga no yo ko gwas dan en che ler mi che jek mi che jek baga no ye ani shwai pro jeno be channel be support be ta gamal ban yo je ler den be ta mal bye bye